M23 yasohoye urupapuro rushaka kuvuguruza urupapuro rwari rwasohotse ku ngabo za Kongo. Urwo rupapuro ruri kuvuga ikindi ndi kugira ngo inze dusobanureho tumenye ni ibiki, nibyo ndi kugira ngo inze tunonosore tumenye ngo bihagaze bite. Biri kuvuga yuko ku mutwe w'urwo rupapuro haranditse ngo tuje guhinyuza inyandiko yari yasohotse ku ngabo za Kongo, tuje guhinyuza amategeko ya Kongo. Kandi M23 yongeye kumenyesha yuko imijyi yagiye ifata hirya no hino yuko itazongera kuzirekura nk'uko yarekuye imijyi zigiye zitandukanye. Yavuze yuko imijyi izongera gufata yuko itazongera kuzirekura, yuko ukuntu abari kuziyobora ukuntu bazifashe ntabwo ariko M23 yari kuzifata, yuko iri kuvuga yuko ukuntu baziyoboye yo yari iri kuziyobora kurushaho. Kandi unarebye M23 bavuga yuko yasahuye ibintu mu mujyi wa Uvira. Reka nze nabyo tubirebe tuvuge ati byari byifashe gute bari gusahura mu mujyi wa Uvira. Bari kuvuga yuko abaturage babasize amaramasa, bavuga yuko nta gatego bari bapanze ngo n'igihugu batavuze izina. Muri make icyo gihugu nawe wamajije kugikeka. M23 bavuga yuko kandi ngifitanye u Rwanda rwemeye yuko rufitanye amasezerano na M23. Bavuga yuko u Rwanda rufitanye amasezerano y'ibanga na M23. Noneho bwa mbere u Rwanda rwemeye M23, nabyo nzaza tubinonosore. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe tukaza duhurira mu biganiro bigiye bitandukanye kabisa. Kandi bavuga yuko u Rwanda M23 bavuga yuko ibintu bagenda basahura babizanira u Rwanda kabisa. Bavuga yuko imijyi na zimwe bagiye bafata M23 ifitanye n'aho ihuriye na politike. Reka tuzwe mu biganiro bigiye bitandukanye nk'ibisanzwe. Ikintu nakubwira cyo no kugenda ukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bigende bigucika gatatu kandi kabisa yagwagwane.